pombe haramu iko, ijapokuwa sio hiyo kiwango kubwa ambayo labda inaweza kuwa imeonekana. Iko, hatukatai iko, na sisi kama serikali tunapambana nayo juu chini. Tumekubaliana ya kwamba hakuna mipaka katika kupigana na pombe haramu. Sisi tumekubaliwa na County Commissioner kufuata pombe haramu eneo lolote ambalo inatokelezea, kwa sababu tumegundua ya kwamba haipikiwi huku kwetu, inapikiwa katika mashamba makubwa makubwa, zile estate za kahawa ambazo ziko na misitu na mito, na tumekubaliana ya kwamba tutaendelea kuifuata huko, tuisake ili tuweze kuipunguza. Lakini tumepea jukumu community pia iweze kutusabaza, kutupea habari kuhusu wale ambao wanashukua kwamba wanauza hizi chang'aa, aba wale ambao wanajulikana kwamba wanapika, ili tuweze kupambana na wao kutoka point of knowledge. Tumekubaliana ya kwamba tutakuwa tunafanya mikutano ya hadhara kila Jumapili saa 9 hapa Kemonyo. Every Sunday at 3 PM tutatangaza katika makanisa yetu. Mtusaidie pia nyinyi vyombo za habari ili tuweze kuendelea na hii mjadala. Tumetengeneza work plan, implementation matrix, tutakuwa tunaifuata kila Sunday tumefika wapi. Wameniambia kuna wazee wa vijiji ambao kidogo wamekaa sana, wamezembea. Nimewapea ruhusa, tutafanya uchaguzi Sunday ili tuweze kuwabadilisha, tupate watu ambao wanaweza kutupasha habari. Kiwango ifike wananchi wanainua mabango na kusema tumefika mwisho, tuwe na habari. Sisi we are the first line of defense kwa hawa wananchi. Tuatua matua maiga nona na tugu make sure ni twariki uhoro uyu kaimana. Undu wa mbere twina initiatives turaririria cia national government cia gutethia mbeu njege itu. Undu wa keri twina initiative cia administration twehoyo umuthi tuga baratha cicokio uhoro tondu wina andu ku ground ukinyere administration matige kwigwatia ati matiramenya uria kurathi na mbere. So every month ni tworia DC na ikari yake na andu ake tukorwo na baratha guko nigetha andu guko matura andu a nyumba 10 andu a welfare groups makahota ukinyia ndeto hari hagirire no horo ucio ni tukunina. Baratha icio ni mani cia gwetu cirikoragwo kiumia na undu umwe twahitukia aikari andu aria marioka baratha icio ni andu maita meri. Aikari a kawaida marioka guko tugacemania gikaro kiria tukuheanwo nigetha andu makaruta woni wao, makaruta solutions cia mathina maria twinamo. Group yo ya keri guku turi welfare groups, gutiri itura itari welfare groups na icio ni cikoragwo na hinya munene muno. Koguo officials a welfare groups icio ni marekoragwo na igikaro na thigari na administration nigetha maundu maria turacira micii-ini na matura-ini makahota gukinyira official to magundu mothe makorwo ma njohi. Kwina maundu mangi ma insecurity, maundu ma wikira guthondeka bara, wikira matawa na magundu mangi maingi. Igwa baratha ni igucoka ni twakena ni kumenya twina platform riu ya kuheana mathina maitu ni tondu ringi itu twi guku turi anini muno na gicagi ni kinene. The sublocation is big na ni kuri na mundu ungi ona wina undu oi na ithwe twi ha tutiuwi. Koguo baratha ngiuka mundu wothe ni aheo wiyathi wa kwiyaria na mathina maingi ni megukinyira authority, tukihoka namo mathina maitu maheanwo kuri authority ni meku address na njira iria yagirire. Secondly, baraza-ini icio andu ni mahotaga ona kumenya andu aria mangihota guteithia itura, ni tondu ni kuri andu mena kuu thiini matura-ini no mena uteithio munene muno mangiteithia itura, no ni tondu wa kwaga still the platform mundu ucio agaikara ona uteithio uria angihota guteithia ciana citu naguo na kuu thutha. Central Region turutete wira mwingi muno, tunyitanire na the office of the president, our DCCs, our county commissioners, Togoletini regional commissioner, na crackdown has been going on. Tariu hinde ya thiguku over the Christmas holidays nitwenire gukoragwo na turia ni menire mareha njohi na iria itagirire. We had a very good crackdown exercise all over the 5 counties of Central Region, kwambirio Nyandarua, guka Kiambu, guthi Murang'a, Kirinyaga na Nyeri, and we were very successful because we didn't have any incidents of njohi iria itagirire iria kaingi ikoragwo ku hinde ya mathiguku. Na riu tariu umuthi riu turambiria kurora ni atia tungika ona uhoro wa guteithia yuthi itu aria ningi ario magomagirwo muno ni thina wa nyui wa njohi. Na tariu thina wa mucemanio ni tuga na number of programs iria tukuhota kuma engage uhoro wa mithako
na kumarĩrio na kuria mahetwo program mararuta wĩra mawĩra-inĩ ma kazi mitaani nĩ tukoretwo tukimarĩria muno na kuria gũngĩ guothe maroneka ona na njĩra ya makanitha.